Pozdrav dragi pratioci! U današnjoj priči otkrivamo kako je Anđela Đuričić uspela da iznenadi Nenada Marinkovića Gastoza u jednom neočekivanom trenutku. U pokušaju da podeli obrok sa njim, Anđela je pribegla maloj uceni koja je dovela do zanimljivog preokreta. Gastoz je isprva odbio, ali stvari su brzo krenule u drugom smeru. Anđela Đuričić izvela je nešto što Gastoz sigurno nije očekivao. Naime, ona ga je pozvala da se pridruži njenom ručku, ali je on u početku to odbio. U želji da njoj ostane više hrane, pokušao je da izbegne zajedničko obedovanje. Međutim, Anđela nije odustajala. Uz blagu dozu humora i ucene, rekla mu je da neće više razgovarati s njim ako ne sedne i ne pojede obrok ispred nje. Gastoz je ostao pri svom stavu i odgovorio kratko i jasno: neću. Ipak, situacija se brzo promenila kada mu je Anđela, odlučna u svojoj nameri, donela kašiku. Tada je morao da popusti i pridruži joj se za stolom. Ova situacija je pokazala kako uz malo upornosti i šarma, Anđela uspeva da izvuče ono što želi. Naravno, sve je prošlo u duhu zabave, što nas podsjeća koliko su ovakve interakcije deo njihovog dinamičnog odnosa. Šta vi mislite o ovom neočekivanom preokretu? Da li biste vi postupili kao Anđela? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da zapratite naš kanal, lajkujete ovaj video i uključite notifikacije za najnovije sadržaje.